पाक्शदेमफम उइपमत उइप पाउखर अपडेट तौजरे सेफोन माउगी खुंजासिंग द चथरिबा खोंजंग असि कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा हकपो खोंगाउनबनी मिनिस्टर साउदर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सेफोना मणिपुर की माउ अमसुंग नागालैंड के लोइनबा ngамखै की वाथो कमरी लेनना माउगी प्रजासिंग नागालैंड द संगंदबगी मतंगदा ngasi असेंबली मिफम द ऑपोजिशन की एमएलए केरांजितना कॉलिंग अटेंशन मोशन पुगतुना मसिगी मतंगदा मणिपुर लेगाना करी करंबा थौदांग लौरिबगी आइबा मतंगदा हंग्रे कॉलिंग अटेंशन मोशन की पाखुम पीरदन अहोंगी थबक सुपुरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाउस द फोंदोखिबदी सेफोन माउगी खुंजासिंग द चथरिबा थौंग असि कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा अगदु खोंगाउनबने इशू असि लेगाना यामना लुमना लवी लोइदना लेगाना मरी लेनबा मिनिस्ट्री का तानदुना वारुसिन परगना भवनरे स्टेट की बाउंड्री है इंटरनेशनल की थाकता फाइनल होइना यितमना मणिपुर का यमथंगनबा स्टेट नागालैंड का पामदब थौदोकसिंग थोक्तनबा लेगाना तोंगान तोंगानबा थबकसिंग लेगाना पाइखली अन हाउस द थमके हाउस के लीडर्स ओरिबा चीफ मिनिस्टर ना मखातना फोंदोकिबदी लमदम असि सरुक अम ओरिबा जोको भेली द ट्रैकिंग न जिंगबा चटपदा माउरोमदगी संगलमदबदु लेगाना कुमजा लिसिंग अनि कुन की डिसेंबर 19 ऑर्डर अमा थोक्तुना मतिक साबा सिक्योरिटी फोर्स न चिंगबा थमदुना माउरोमदगी जुगोद चटपा यारे अमरोमद माउगी खुंजासिंग सेंदोक लंबी मफुंग फाना लहेननबगी पंदमदा मणिपुर लेगाना मणिपुर की तंपाकी मफुंग क्यादा माउ कैथेल आंगदोग्रे मसिदनतना इम्फाल माउ बस सर्विस हौदोख्रे माउगी मियामना बाउंडरी इशू असिगी मतंगदा अमतोयना सटमिनरिबा असि यामना थागनिगाइनि इशू असिगी मतंगदा लेंगाकना अंगम थाकता होनगनी आइपो वफमसु हाउस ता फोंदोखे ngasi horiba class 12 की एग्जाम सेंटर सिंगदा फेसबुक अमदी माइसुना यांगसन खोंजा चटख्रे ngasi horiba कोसेमना लौबा क्लास 12 की परखा असिगी आहानबा इंग्लिश थोकपा नमेदसिदा फेसबुक की वना टीम अनि खाइदोक्तुना वांगोय आर सेकेंडरी अमदी पापाबदी कॉलेज पाइ इम्फाल द यांगसन खोंजा चटख्रे वांगोय आर सेकेंडरी की ओइना अपनबा माहिरोय सामरी तराग तरुंगने सेंटर असदा मास कॉफिंग तोबगी मामी चाउना ताई अमदी रूम खरादगी इथोकलबा आंसर सेजेट खरा फागतपा गमखे अमदी प्रभावती कॉलेज की वनसु रूम खरा द मास कॉफिंग तोबगी मामी चाउना ताई अमदी हार्डवेयर सेंटर असिदगी नोट खरा फागतपा गमखे अना फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलैपाक फेसबुक न थादोरपा चेरोल अमना खंगलगले अमरोमद मणिपुर की नहा अमदी महिरोय सिंगी अपनबा लोक माइसुनसु ngasiदगी हौरिबा परखा असिगा मरी लेना लिटिल मास्टर इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल समरो अमदी एन टॉम्सो हायर सेकेंडरी स्कूल माइ इम्फाल अनिदी यांगसन खोंगचा चटकी अन माइसुगी एजुकेशन सेक्रेटरी ना थादोरपा चेरोल अमना खंगलगले चेरोल दन मखा तारदुना सेंटर अनि की प्रिंसिपल ओसी एओसी एसआई इन्वेस्टिगेटर अमदी सिक्योरिटी पर्सन सिंगना माइसुदा सपोर्ट तौबिदुना सेंटर अनि असिदा पामदबा थौदोक अमदा थोक्तना निंगथिन एग्जाम पांगथोलमके अदोबा महिरोय सिंग वनदी कोविड-19 की एग्जाम थादना मैट्रिक ता प्रमोशन पीखिबना महिरोय सिंगदा अहानबा एग्जाम ओइबगी पाखतपा मिपाइबा खरा महिरोय सिंगदा थेंगनरके एंडोमचो हायर सेकेंडरी स्कूल की ओइना महिरोय तरा एब्सेंट ओइकी एग्जाम असदा एब्सेंट ओइदुना एग्जाम थाबा ngamgidaba asigida माइसुना नुंगाइतबा फावे मरुइबा एग्जाम असदा एग्जाम थाबा ngamloidaba की मामी उरगदी प्रॉब्लम सिंग अदु माइसुगी ऑफिस ता मंगचुना लाक्तुना खनरगा अखोइना पांगबा ngamba मदेंग ओइरगदी पांगे हाइना सुफंगदोरकले दिल्ली दगी फागिबा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल दा यावरिबसिंग कना कनानो खंगदोकनबा सीबीआई दा सिनगदबनी कांग्रेस मणिपुर हौजिक वार ऑन ड्रग्स आइना चीफ मिनिस्टर ना संगचिलिबसी नकल अमरोमदा यामना फजरगा नकल अमरोमदादी मरी इरै लेनदबा मरी मखोंग समनदबा ओइना तौरी वार ऑन ड्रग्स हारगा वार ऑन पॉफी आबरोमदा ओइना उरी अना एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामी नंगसी कांग्रेस भवनदा पांगथोकबा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे मांगना मखा तारदुना वार ऑन ड्रग्स आइदुना पुलिस न लेपतना संगचिलबसु ड्रग फाबगी सांग यामना हेंगलगली मसिना वार ऑन ड्रग्स असी कदाइदनो अमा सोइबा लेरे मपानदगी फारिबसिंग असिगी मतांगदगी करी करी तौबा लेख्रबगे थासिगी तरागा तरेता दिल्ली की एमपी रोडता दिल्ली की स्पेशल सेल कंबु अमना बितै मचा अनि लुपा करोड़ तारारोम हेनबगी ओपियम केजी यांखै फाकिबदु मणिपुर की याइतोंग खमदोंबा मिहुइसिंग खुद जारोमकनी आइबगी सिंगनबा लेरे दिल्ली की स्पेशल सेल असिगी डिप्यूटी कमांडर थदोरकपा प्रेस स्टेटमेंट अमदा फारिबा मिहुइसिंग असि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेलनी हना फोंदोरकपा लेरे माखोइसिंग असि सही मंगा तरुकी ममांगदगी ड्रग कारबार तौदुना लाक्लबनी हाइबा खंगबा ngamle मरमदुना इंटरनेशनल ड्रग कार्टेलनी आरबा गैंग कुटफु असिदा यावरिबा मिहुइसिंग असि कना कनानो हाइबा लेंगा असना थिदोकबगा लोइनना सीबीआई दा सिनबा मथौ ताई स्टेटमेंट असना मखा तारिबदी मिहुइसिंग असि लॉयर
nganba son of itosa aina phongdokpa leire haibasing asi kumna thijiluba matamda laisangtem loyangamba apokpa itosa khorai sajo laikhai ni haiba khangle hariba miusing asi asoba yaitong khamdongba amagi family ni haiba khangba ngamle hana su phongdokhe nakala maromda combined team na mioi ama lupa crore kunga banga hian baki WY tablet kg yankhai ga taruk gram sani yankhai ga banga ga kona na fare ngarang nubidang pung 8 minute ifuga mga tapa matamda More Police amati mga soba Assam Rifles ke combined force na More Police station ki manung More 1 da drug lordon bam yoi khara laire habidagi mafam aduda thomjintuna thibomba ki tabak sathabada miyo ama WY tablet ke kona na fare hairi combined team aduna mafam aduda sangsilakpada miyo hedun anthokuna chena bu hona bada phaki bane magi mung aduda thibomba ki tabak sathabak matamda asoba package nifuga taruk te kyom duna thamlamba WY tablet kesi yankhai ga taruk gram kontra ga banga asi phangbangam khibani phagalaba tablet azi international market ta lupa crore phagalaba tablet akes international market ta lupa crore 25314750 gi value oigani hairi WY ga kona na fara pami ese gi bameng nanjo lechingjang jau elias philip sahikun ga mapan apokpa Longlen hau jau kawi tengno for dise ki manung chana More 1 number 2 dagi haujingna More ward number 3 phaijam bhang dalai bani hairi makhatana thi bahumba ki thabak sa thar bada pharaba mi asnagi menmari sim card ka loinana Vivo phones Airtel gi sim card ama Nokia keypad mobile phone Airtel sim card ama Aadhaar card na singba recover tawre MNPF ki self style sergeant major ama fare Aukiba English ingani kunga mathogi November thada Assam Rifles ki matakta landa duna Assam Rifles ki officer ama magiloi nabi pikliba masa amadi Assam Rifles person manga hatkiba amadi marira sokapan nangan kiba ki thodok te senaba MNPF ke self style sergeant major amangarak nongthel pung ahumwa khairum tapa matamda marisuba Assam Rifles amadi special commando unit khabai soi ki apan batim amana fare hairi Napsa ki seng Manipur ki laumi sing dagi lairaga seng pinanaba Germany dagi fau taknaba mesel laire Susindro Manipur laga ki Kevin PD Minister L Susindro na haikre Center ki Consumer Affairs Food and Public Distribution ki ayaba matungina lamdam masida laumi sina puthokiba lausing laisel laga National Food Security Act Napsa ki makada seng pinanaba gi ayaba laire pau taknaba asoba mesen board company Germany dagi laiduna Imphal West ki Shanghai Pro area da sengot paure Awapam masih Kongres MLA Surya Kumar okram na napsa ki seng lamdam masih ki lomi sing dagi lairaga pina dagi thorang laibra ai bohangda Kevin PD Minister L Susindro na sabada thamki bane Minister na makha taratuna napsa ki seng pina daba lekhak na sahida seng metric ton lising kuntra laisila ki seng pina daba thorang laire lomi sing dagi seng kg amada lupa kun FCI ki mamda pi ke daba asde state na hapsilaga lupa kun ga mga dalai na batawre masih matam ki yeng laga hangkat na daba thorang laigani haike Germany dagi laikhiba machine asi lamdam asida sowa rice mill amata laitaba dagi laikhibani machine asi tha ahumari gi manungda thabak hauragani haige mafam anida accident thokbada miyoi ama sire miyoi mari sokle ngarang numidang nambol amadi Sosanpur da accident thokbada miyoi ama sire miyoi mari na sokbadagi ostanda laiganagi anba gari accident asi ngarang numidang pung 8 minute nifu kamanga tapa matamda Nambol police station ki manung chanbat Nambol maipam dagi laimaram Hajan Pamda Auto registration number MN06 SA3250 ga lohong basaluraga halakpa Bolero registration number MN01G5294 ga thangtina bagi thaudokta auto da tuangdun lapkam yoy mari asoga pandang tun hostan da laikana khre hari sogla basing atuki sapsapa paming matha khangba ngamdri thaudok thokpam da Nambol police ki kangbu laktun hengsin bagaloidana kesam halokar khre hari Atope accident ama ngarang numidang pung 8 rom tapa matamda Sosanpur police station ki manung chanba Kenzang da tata truck amaga scooty amaga thangjin nabadagi scooty adu da tungtuna lakpa miyoi ama thodok thopam da leigidre miyoi amana asoga panang khre hairi pawasina makatan hai leikidraba miyoi sing adugi miyoi adugi mameng Handmillen tauthang kawi Kenzang Palace dagini aduga sokraba miyoi aduna pawkolen kawi Sosanpur gi Jaglen 5 Palace dagini Thaudok adu mari ledana Sosanpur police na case am lakhar khibaga loinana asokpa miyoi adu Sosanpur district hospital da laikana khre hairi Thawal da so PRI members ina khongja jat khre
Manipur State Panchayat Parisatna Taliba Owakasing Manipur Lengan Athoba Matamda Pithopiu Aiduna Thasigi Kungamathoidagi MSPP na Khongjang Changchiliba Atuda Sagatpa Utunangasi Thawal District Tongan Tonganba Zila Parisat Pradhan Amasung Ward Members in the Thawal District Headquarter da Asoba Khongjang Amasat Kre Manipur State Panchayat Parisat ki Lamjing Makada District Panchayat Parisat Thawal na Silagasat Kiba Wakat Khongsat Adu Khangabukta Wakat Mipam Mapam Lapamatung Mafam Atutaki Lamthage Thawal Zira Parisat ki Adeksha Hasina Begamna Losing Lagasat Kiba Khongsat Aduna Thawal DC Office Tamda Laklapamatung da DC Office Tamna Thomjinada Bahona ki Arabida content sing asiki markui pau khara asiba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yang beri puna mapadaga jari channel is adom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloina like and share to suka wi ko namak po amagana thaga jari